ning makatuking nening kayadwanan. Kapasalamatan dari Alyanigi and Torno family, Amelito D. Balyaser, Dr. Conrado Balyaser, Queen Pitang Narciso children, Dr. Conrado Balyaser III and family, Attorney Dan Balyaser and family, Ricardo Torno and family, Alex and Lisa Kakap and family, Marcos and Lisa Lingad and family, Remedios Agliam Raimundo family, Emmer and Lydia Paras and family, Agnes Malyarin family, Remy Deyang and family, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne and Ronnie Nico Pino, Mila Flores and family, Lydia Vargas and family, Beth Flores and family, Larry Len Joseph Laxina, Gash Yalong Seferino D. David, Elizabeth D. Pinpin. Malagwang sariling kapagnasandapuri, Ramon and Merly Limno and family, Mary Victi de la Paz and family, Cesar Castro Jr. and Terry Castro, Eric and Rhea Reyes, Cesar Castro III and children niyang katakutan and family din, Death Enriquez and family, Son Cuellar and family, Masonida and family, Alet and Arnold Dungca, Lydia Vargas, Mercado family, Iron Villanueva, Richard and Chona Yumal and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmin and Connie Malik and family, Goshang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Somalio and family, Ding and Tess Buko and family, John Paul and Amy Buko, Martina Eileen de las Salas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas and family, Sherilyn Passion, Corazon Salde and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Stephen Klein Tanchanko, Gloria Baez, Joyce Calma, Sai Gelia. Masaganang kay Baitana pong Eloisa Mamangon, Vilma Kanyalita. Malagwang kapaldanan Dapuri, Celestine Tanglao, Angie Thailand, Jasmine Gosyang, Edna Rodriguez, Teresita David, Erlindo David, Cynthia Gladfelter, Jonathan Aguila, Eduardo David, Glorioso Pinpin, Abelardo Dizon, Cyril De Leon, Agnes, Macbeth Torno, Edith Mercado, Mary Ann Almeida, Tess Buko, Geraldine Adan, Luz Navarro, and Chong Nukop. Para po ka rin kaladwa dari Luella Castro, Gabriel Coronel, Jose Esther Tadeo, Miguel Franco, Noli de Laxamana, Guillermo P. Gadi Sr., Guerrero W. Francisco Sr., Melania Seng Sr., Melania Seng Jr., Georgie Navartia, Sitang Garcia, Ising Laksina, Cristeta Punsalan, Teodoro and Marcelina Ujong, Cesar Castro Sr., Jose Emerancia Tanglao, Joel and Erlinda Felix, German and Larin Manangkil, June Marcelita Mercado, Arnel Mercado, Belia Tanglao, Ligay Concepcion, Teresa Concepcion, Don Pepito Tanglao, Alejandro Manita Eugenio, Pamela Ferdinand Jojo Felix, Florencio Crisanta Natividad Remio Francisco Modesta Granda, Ralph Jacob, Ireneo Juanita Basilio, Angelo and Purificacion David, Manuel Milagros Dizon, Rosalina Tapang, Irene Sochanco, Michael Sochanco, Manuel Sochanco, Fernando Muldung, Beatrice Muldung, Dominador Muldung, Ernesto Muldung, Paulino Muldung, Demetrio Muldung, Carlito Garcia, Damiano Sabarillo Jr., John Michael Gabarda, Paul Marcos Curay, Candida Manalo, Edwin John Crawford, Luther Bernard Matthews, Erlinda Aramigo Canite, Monico Morales, Marcelino Morales, Chodora Sita, Violeta Legaspi, Safronio Garcia, Furtita Garcia, Jesus Puchon, Melian Ocampo, Nelly Puchon, Sio Puchon, Leonora Puchon, Ruben Puchon, Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Melanio Garcia, Erlinda Cardel, Rolando Garcia, Kian Clyde Laxina, Ador Bangogilian, Marcoba Bangogilian,
Vicky Manalili, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr. and Sr., Purificación Ricafort, Adeline Ricafort, Jose Candelaria Jose, Josefina Ricafort, Monseñor Norberto Coronel, Constancio Escolastica, Jesus Rogelio Ernesto Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Geraldo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Dean, Lucia David, Aguida, Maximo Pepe, Rosendo de las Salas, Ruel de las Salas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin Deramas, Pedro de las Salas, Isabel de las Salas, Alas, Sonny Pinca, Justo de las Salas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Chubiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Nobel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Benavista, Luis and Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, C. Roma Veric, P. Fabilia, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Sarampion Anombolena, and Guillermo Lasatin, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Diosdado Perez, Filipinas Mercado, Romeo Mercado, Boy Malyari, Ricardo Matera, Eusebia Carmelino, is attorney Nalianigi, Maria B. Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eugenia Dacalos, Trinidad Dacalos, Yolanda Adan, Venancio Adan, Eva Sahar, Arsenio and Rosalina Kakap, Domingo Salunga, Cristeta Mama Rin, Carlos Ramro, Sergio Pangan, Francisca Uy, Maria Ramiro, Damaso Ramiro, Francisco Ramiro, Lisa David, Mario Borlongan, Adelaida Ponciano Masbang, Nida Masbang, Romel Masbang, Onobre Masbang. Ang Popuyabe at Alapuking, mapayapang paglalakbay dari Dan and Mariet Aquino, Tina Zitsov, Grace, Gia Rose, Casey Joe. Ang popong malagwang kapaldanan na pong Nida M. Elias, Ramon Onyete. Ang popo ni sa Blanca Ladwa, mangalangan king pakalulo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, Reverendo Padre Rafael T. de la Cruz.
Espiritu Santo, Amen. ng grasya ng Ginoong tayong Jesucristo, inugudan ng Diyos, sala ng Espiritu Santo, manatili kay kayungan. At keka antimorin. Ang tema ng Ebanghelyo tamo ngayon, tungkol kayang peka mawalagan diling kautusanan ng Diyos. Baluya? Yapin ko niya sabihan. Baluya. Of course, lugod kayong Diyos at lugod kayong kaparatan tao. O yan, At maniwala ko po na ang Ginoo o kumahan na katamo agpang kayong lugod pepakit tamo niyang mabiya tamo. Kapatid, ni mga pamagsadya tamo, siyang tala para maging kasalanan tamo, manyatangan patawad. Yakastang miyag nanagdan ing kapanisyan, magumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong binaking isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. King Diyos sa may pahin tutu, pakalunwa na katamo, king pangapataw da rin kasalanan tamo, dala na kataas sana, king biye alanganga. Amen.
alang metong kaya kami na ning metong pusong milalablab, metong kaladuang masigasig, ning matenakan pamaisip, at alang kupa sa sikanan, hulingi kayong Diyos at ika ing minunang linugod kaya kami. Paintulot mong akilala miya, ing larawan mo, karing kapatad mi, at aluguran mila, antimo ng makanano mong kaluguran. Bustan mong iti, ing daon, ikatula mo, at munye ligaya keka. Ngenit, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Deuteronomio. Ni Moises nga na king balayan. Tumakot kayo king ginong kaya kayong Diyos. Tuparan nyo ring kayang kautusan, karing sablang aldo ning biyeyo, at ding kayang palatuntunan at kautusan, ay turo ko kaya kayo, king aldo iti. Antimurin ding anak yo, at ding maging anak daring anak yo, bang kumabako biye. Inya makiramdam kayo, o may malening Israel, at maminto. Kanito, mipakayap kayo, at mipala, kaniting labwad na mamagos, king gatas at pulot panilan. Antimo ing penga ko ning ginong Diyos, karing makatwayo. Makiramdam kayo, o may malening Israel, ing ginong ke katang Diyos, iya ing bukod gino, at luguran nye, ing ginong ke kayong Diyos, king mabilog yung puso, king mabilog yung kaladwa, at king mabilog yung sikanan. Eyula kakalingwan, deting kautusana, asasabihan kong ngeni, ke kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kalaguranda ka o Ginoo, ikay kakong sikanan. Kakuing Ginoo, antiyang batong maragol ay mauugon. Antiyang kutang matibe, abibye kaligtasan. Ingka kong Diyos, patuyawaring pagsantungan, amakluwalo ka ko, at antiyang kalasag ko. Purihan niya yung Ginoo, nga akong kukulisap, at biligtas ko karisap lang kung kasalan. Ingka kong Ginoo mabiyaya, ipon niya ingka kong batong santungan, ing Diyos sa talapagligtas ko, purihan. Mga ragol at tagumpe, ing pigkalob na king kayang ari. Papakita na na king manatiling lugod, ing kayang pinili. Ika ing
iba't king sulat karing Ebreo. Kapatad, ding saserdote lalam ning matuang kasunduan, dakal lang misasalisi, huling menga matela at era asundu ing karelang tungkulan. Dapot Yesus, mabiyaya kapilanman, at eya miyalilan kingkeyang panga saserdote. Huli nita, agyunong ikapos, ngeni at kapilanman, ding sablang lalapit king Diyos, king kapamilatana, uling mabiyaya kapilanman, baan mamilatan king arapan ng Diyos para karela. Yesus ulinita, kailangan niyang maging matas tamong saserdote at makayubyeking kaya katang kailangan. Banalya, alayang kasalanan, nanuman. Makakalilwaya ka rin taong makasalanan at mitaluktok king matas paking banwa. Ere kalupa ring aliwang matas a saserdote. Ene kailangan ning midawon niyang sakripisyo king balangaldo, muna para king kayang sariling kasalanan, at kaybat para ka ring kasalanan ding tao. Midawon niyang metong mong sakripisyo, misan mo at para ka ring sablang kanitang idawon na ing kayang sarili. Ing batas ng Moises, tutulduyang taong may na, bang maging mangatas lang saserdote, dapot ing matas as sardoteng pengako ning Diyos, kambening metong asumpa, adinatang makatauliking batas, yakabud ing anak asakdal ganap manggaman king alananga. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, talakad tapo ba ang parangalan ng mayap pabalita? Lulugot ka na ako, pamintuano ring amano ko. Luguran na ingigpako, at ingigpako at ako, manok nangan kaya kaya. At kaya ka antimorin. Pamas sa aking may babalita agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Ing metong kareng eskriba, linapit siya kang Jesus at kitnane. Isano ing peka maragol diling kautusan. May kibat Jesus itiya ing peka maragol diling kautusan. Magaridam ka, Israel, ing ginung kakatamong Diyos. Yamong bukod Ginoo, luguran me ing ginung kekang Diyos. King mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, at king mabilog mong kaisipan, at king mabilog mong sikanan. Hining kadwa, luguran me ing kalupa mong tao, ante mo, ing kekang sarili. Alang aliwang kautusan, amagit pa kareti. Ngayon ning eskriba, tinud ka, maestro, tutu ing sinabi mo, metong yamo in Diyos, at alanang aliwa pa, subali kaya, ating lulugod kaya,
king mabilog ng puso, mabilog ng pamaisip, at mabilog ng sikanan. At ing lulugod, king kalupa ng tao, at imo inlugod na, king kayang sarili. Maykit awulaga, kaysa king sablangain durulukan, at iliwapang miyampang. Apan sina ng Jesus, king iting lalaki, biyasa yang makibat. Inya sinabi na kaya, kamarayu, king pagarianan ng Diyos. At kay Batanita, ala nang mengangas pang mangutang pa kang Kristo. Kapataring may babalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. Pakamalan na kapatad, nila tayo sa Kristo. Ing bulan na po ning Nobyembre, metong yang bulan, ano no, ing pekatema, ing tungkol keng kawakasan. O yan na. The end. Tungkol ya keng the end. Anyapin dakal, karen tao, edeburi ing November. Uling talaga yung tema na kawakasan. Adyang makanano ka kasanting alalaki, kawangis ko. Dati ng murining panahon, tabalo, takawangis kay Duterte. Ko sasawa kaya pamanagkas ko. Yung kuburi kang Duterte, is predictable guy. Balong-balong mo kanya munti. Sigurado yung managkas. Kupuri makanya ng personality. Buri ko itang edabalo nung lugar ko munta. Ka predictable. Buri itang predictable ka? Ko masyadong buri. Ko po predictable, uling nang kay. Yung homily ko mismo. Ko balo yung tutuki. Kaya predict yung sarili ko. Ating na kaya, kasabi mo yung tao, pamigsalita, balo mo yung sabiana. Buri may itang makanyan. Masyadong burita. Pamigsalita, balo mo na. Makanalo ka makirandam. Ito po yung kawakasan na buri po yung tema yun kawakasan. Bisa ko ulit, there will come a time na makotangan kay Tiking Yato. Makukupa ka rin. Pero connected yan kaya kawakasan yung homily ko. Malo nyo kay King Yato, nakaling bagay-bagay, complicated Komplikasyon. Naman simple. Baliw po ang lalabas ko National Bookstore. Lalawe ko karet ang librong Emis Sale. Nakay 70% discount Itong buri kayong libro sa luwang ke. Nakay manakit ko, libro. Tungkol ya ka rin, rosas. Rosas, makasala. 1,000 kinds of roses. Isipan mo, rosas lang mo, 1,000 kinds. Kutanda kayo, pilan lang rosas na yung baluyo. Siguro nakalore nga lu. May nakit kong libro. Tungkol ka rin ang talibatab. Maba? Seli ke. Walang bisang sali May itong yung buri kong pakibaluan ka rin. Balo bakit? Nanuya. Tutuitang den talibatab, mamangan lang daya.
alila, nanula, prutarian la, prutas singga kananda, niya pindeng mga nagbagken eh. So ating may nagbagbekan deng kahit kabag. Pero ating metong aklasing talibata, bandaya king Latin American, ekubalo king Brazil, manjipsip siyang daya. Bala mo Dracula ya. Ekubalo, pakiwangis din Dracula king talibata, metong iapalang klase. Anong karakala talibata? Ha? Ekubalong eksakto ng pinanala. Bisa kong maka... Kaya pinsabi kayo topic kayo because of the complication of the world. Kasi rin nakakitala pero kaya mamikibalo. Tungkol yung ating nakamikita libro. Fungi, balo yung fungi. Kulapu. Kulapu. Biglat kang makanyan. Kulapu, 4,000 kinds. Kulapu ya mo, 4,000. Metong yaka, out of 4,000 kulapu, metong yamu metong ka rin, mushroom. At ketang mushroom ay ito, kaila pa mga 400 to 500 kinds of mushroom. Ka-complicated na ning biya ako. Kulapu, nganing manyamang kayang kulapu, ing beer. Ing beer ay inuman tamo, Red Horse. O tayo ba nung ibabawang kulapu. Kulapu ya. Pero peka manyaman dili, wapining cheese. Ing cheese, kulapu ya. O tayo elawen. Nung emong wala po yung cheese, manyaman. Kulapu ya. Makuna ako ko rin kulapu na. O tamayari nung sabihan ko rin 4,000. Kulapu. Nakaya po tang munguran. Dem bag da rin babay. Renong leather ya. Mungula po ya. Po rin sapatos. Mungula po la rin. With all the complications of this world, diyan keng religion, pang karakala complication. Akit mek, catechism, makanya kakapal. Jerome Biblical Commentary, balo makanan yung kakapal. May manadala yung libro eh. Ken kapal na. Kubalong kanino kaya pamiyay itang likuan ko na yata itang Biblical Commentary. This is the complication. Diyan keng religion. O yan, Pero with all this complication in this world, muntata kang mawalagan diling, bage, keng kakatang kasalpantayanan. Nano ito? Of course, it is the commandment of love. Ito yung mawalaga. Yung lugod. Detang ngaliwakan ito, palamutino ning reliyon. Para ka na ako, Palamuti, bala mo itang palamuti. Secondary, dekorasyon na ning kaya katamong kasalpantayanan. Yang misan, ati kong kesal ko la. Kabang kakasal ko, among, akaliguan mila reng sing-sing. Akawilan mila reng aras, akaliguan mila. Deng belu, anong karakal, tabalot, nakala mangalingwan. Nakaya retang damas. Metong yang gawa na. Manjindilang kandila. Akaliwan de pa yung posporo. Kabang misa mo talak ako, amo ang ating ko pong posporo, wada. Nano ako? O diyan lang kandila ako. Maliar ko ang kasal. Uling deren wapindeng palamuti naning ing kasal. Amo nga na, maliari na pong ring bearer. Dahil kaya kaming aso, pong pusa. Nano ako? Ring bearer po tao ako. Alila po. Maliari ako. Potong manaklala pa kayo na rin. Kimpisan ba? Wow, gagawan dito.
Huwag yang alalungan din ako. Alang ka, akalingan nyo rin singsing. O, mandamtamong singsing ako. Mindam kami mo. Pero atok nang may kasal, may atok na. Uli nga palamutila rin. Kaya lang mahulaga. Nalang mahulaga. Yes, I do. O, yan. Istudong yes, alang yes, I do, alang kasal. At inang milyaring makanyan. Kako wala pa. Pero king katedral, ating sinabi ka na ako, maluwat na. Ali kaya po kaluguran. Muli na kayo, aning pare. Manuli na kayo. Manuli na kayo. Kasi, wapinin, peka essential ita. Peka maulagan din. Kaya nga tang harap, kaya nga tang t-shirt kaya ni kaya harap. Essential, na. Brand niya, essential. Ating kung sinali kong metong. Essential. Naning maulaga. O hindi po yung maulaga, ing kasalpantayanan. Kaya kasalpantayanan, tamo apining lugod. Kaya Diyos. At lugod kaya kaparatang tao. Ingkotang tama siguro kanina na original na yung teaching of our Lord Jesus Christ. Original na yung totoo. Yes. Yung kinumbay na itang lugod kayong Diyos at lugod kayong kaparan tao. May ngariya mong coin. May atong lamo. Krus. Ang pong tao ata na. May atong lamo. Kasi po kaya Old Testament, dindam tayo itang first reading, Deuteronomy. Deuteronomy. Salamat kay Diyos sa pronounce kaya. Deuteronomy. Ing makakanaka rin, lugod kayong Diyos. Alayang lugod kayong kaparan tao. Pagmasdan niya. I-review nung alaya. May kalinguan niya yung lugod kayong kaparan tao. Ito ka rin may akit kayong Old Testament. Ito na ating lugod kayong kaparan tao. Leviticus, chapter 18, 19. Makasulat ka rin, luguran may kaparan mong tao at mo nung makanalo may kaluguran ng sarili mo. Makakawa nila. Elaway akit, makayabe kayong metong a verse. O aduang verse. Makakawa nila. In Diyos, Jesus, kayong New Testament, dahil nga duwang nga rin, miyabela. Eno, dinayo. Makayabela. Nyapin kitang sulat ng 1, kitang chapter 4, ding sasabing kaluguran na yung Diyos o neng kasama na naman ing kapatad na iti malaramya. Malaram ka. Nung sabihin ng kaluguran may Diyos at may kaluguran ng kapara mong tao. Nakakita itang pamisan may itong lang. O yan, bala mo itang parati kong sabihan, ating dinatang kanako, among, ita pong siping mimbale, tunay ang Kristiyano. O bakit? Sabi ng tunay Kristiyano, mapanyimbaya po, mapanyaw piya, kareng siping ng bale. Na pinasabi kong, tunay ang Kristiyano. Uling detang adong areta, mayakit la keng biyena. Detang essential teaching of our Lord, lugod keng Diyos, at lugod keng kaparatan tao. Misang kitnan ni Saint Mother Teresa. Kung nga kakit na, kalugurano rin kaparan ng tao. Akakit na kaya na pangawulano rin masakit. Pangawulano rin, diyan nano pa yung sakit mo. Diyan makanano ka pa kabulok. Pangawulano lang. O tagagawa mo yan, ng journalist. Gawa mo yan, pangawulan mo rin. Anit ang journalist.
adyang dinan mo kung $1 million, kung gagawa yung gagawan mo, ano? Kung gagawa. Ako, dinanda ko 1 million gawang ko. What? Oh, of course, it's an exaggeration. Na? Nga nang make explain. You know, I love God with all my heart. Itang keng kautusan, with all my strength, kabilugan. Uling kaluguran ken Diyos, dadagus mo ken lugod ko ken Diyos. Maglapo yung lugod ken Diyos, anyapin, mamagus kareng aliwan tao. Wala mo, natural ya mo. Nung kaluguran naman yung Diyos, natural mo itang lugod na ito, magus siya kareng aliwan tao. O yan, ha? A beautiful way of describing the message of the Lord for us today. Yari ang kepo ining homily nga ini kayang metong istorya kareng masakit. Wari ausan doreng pari. Potang mamamatela. Ayo po ausan den pari, potang mamamatela. Uling na kay dasnan ko lang, mete na lang. Mete na lang. Bakit? Uling talang ke, marimlane. Anyway, potang masakit ka, talagang ausan mo na yung pari, alo po itang panay emergency. Ali. Kaya po tangakit na yung pari rin tao. May takutan naman din masakit eh. Matay na ako kanina na. Putangakit na yung pari, kaso miyatakyan niya pa eh. Kasalesya na miyatak. Uling na kaya, itapining concept. Itang potang datang na yung pari, ala na. Dapat makanyan. Potang datang na yung pari, dapat atimpa. Yang minsan, minta kay Peñaranda, may misita kami mo, nang ating kayang kamag-anak. Peñaranda na may siya, tingin kamag-anak, masakit ka rin. O nga balitan ko iba sa hospital. Yang pintalan miya, binisita miya. Yang ikit na ako, may galgalan niya. Father, bakit nandito kayo, Ana? May galgalan niya. Bakit? Wala na matene. Wala da, edas sabi ng sakit na. Ali, may misita ko mo. Kaya kaming pare, makatakot, sumamisita kaya kaya masakit. Wala da, mamamatay na lang. No. Kanya pangnibilin ko potang atin lapang sikanan. Payaw siya rin pare. Kaya piningawas na ka rin, anointing of the sick. Dahil sabihan, anointing of the dying, of the sick. So anyway, makanyang kaya pong pupusan yung istorya ng metong kong inanoint. Metong yung pengaring lalaki. Siyempre ko na yung sabihan lagyo. Pero bahit tiyang sinabi ka ako, among siyang ko po yung kasalanan ko kareng anak ko po ang asawa na. Sana po, di na ako pang makabang biye. Baka nita, bakit kung talaga yung lugod ko kaya asawa ko po kareng anak? Sabi anak ako, kikyak yan mga luwaya. Sana in Diyos, pagkuluban na ako pang makabang biye. Adyang pabanwa mo, adyang mapilan mong bulanan. Nakakupo kakulangan. Kayang lugod, kareng ka na akong anak, Ako, kami gagana ka, ako. Kami gagana ka. Ing Diyos, patawaran na ka. Itang kulang ito, yan ang balang mangat mo, ing Diyos. Karakal na po rin lalanyang kung makanyan. Alalang sabyan, among ako po yung mikibandi. Kaya pong mola ito. Ako po, na akong ka-successful kaya akong pang-engineer. No, alalang magsalita mo yan. Ako po, biyasa kong magkanta. Ako po, artista ko. No. Naling sabihan daw. Kapinini, among, may kulangan ko pong lugod na pepakit. Itang may parating sabihan daw.
ala ng aliwa pa. O mamatay na ka na nung pagmaragulo mo, ala. Pero bahaluda na ing maulaga pala, diyang mamamatay na yung tao. Ing tungkol kayong lugod. At diyang pang-base kayong Bible, ing sabianda, amaw, ini po yung maging kakulangan ko. Ing lugod, at dapat ko pang piyapakit. Sana kumaba ako pabiye, bang kanita, lakwas ko ang aluguran, dahil pamilya ko. O, ko kikiyak na. O, talakad na kayo. Yari na po. Sasalpantaya ko, King Joseph pang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Heso Kristong anak ng bukto nga ginutamo. Pengagliging upaya ning Espiritu Santo, mibayit king Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete. King Katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye ampong menga mate. Sasalpantayak ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesyang Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king biye alananga. Amen. at wantamong king Ginoong Diyos, para kay katamo, at para king balang metong ing sikanan lugod. Pakibat Ginoo, pagkuluban mo keng metong nga pusong ating agyong lugod. Gino, pagkaluban mo kayang meto nga pusong ating agyong lugod. Di na mo king si kanalub, miyatad, pamikasundo ka rin paraming tao, at antimuring kiring kekeng sarili, bakang maging mabiyeb, busalmi, anyang aming manalangin. Gino, pagkaluban mo kayang meto nga pusong ating agyong lugod. Ginoo, pagkalubon mo king meto nga pusong ating agyong lugod, karing kaparaming tao, antimo king sarili mi, ban maging mabye, kabusal mi, anyang aming manalangin. Gino, pagkaluban mo kayang meto nga pusong ating agyong lugod. Dinan mo kayong sika ng loob, pabustending paraming tao magsalita, at antimuring ikami, baan maging mabye ka, busal mi. Anyang aming manalangin. Gino, pagkaluban mo kayang meto nga pusong ating agyong lugod. Dinan mo kayong sika ng loob, magobra para kring ikatimawaring kaparaming tao, at antimuring para kaya kami, baan maging mabye ka, busal mi. Anyang aming manalangin. Gino, pagkaluban mo kayang meto nga pusong ating agyong lugod. Dinan mo kayo sika ng loob, miyatad pamikasundo ka rin paraming tao, at antimuring ka rin kekeng sarili, bakang maging mabiyabusal mi, anyang aming manalangin. Gino, pagkaluban mo kayang meto nga pusong ating agyong lugod. Ngayon iadwanta mo isarilitang kapagnasan. O Diyos, ikami ing kekang balayan, mirarake keng meto nga kasalpantayanan at meto nga kapananayan. Tapnan mong mirake-rake kami, naman king meto nga lugod, anuno ika, ingigpaning sabla, ngenit kapilan paman. Amen.
Kain tao maning kaot, kaya kain daon matanggap na sa harapan ng Diyos, ikpang may payan tutu, Tanggapan saning Ginoo iting dawon karenggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning pakalulu, at umiyasana ing metong adalise sakripisyo, para king kapatawaranda, ring kaya kaming kasalanan, tiadon mi, kapamilatan ng Kristo, ginumi, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka ang timunin. diat nayari ang pusoyo. Makayat nano king Ginoo. Salamatan tayong Ginoo Diyos tam. Iti karapat dapat at matulit. Tunay ping karapat dapat at matulid yung pasalamatan na kaparati naman karino ikpa Diyos king alangang gatubos may paya. Kapamilatan ng Yeso Kristo ang ginumi. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling mebye. Kinabos na kami king alang kapupusan na kamatayan. At inaos mo kami king ligaya ginawa kaya kami. Lahing pinili sa king saserdosya banal na balayan. Balena iniwi. Ulinita ka bedaring sa blangkor ng anghel karimbanwa, darilit mi kekang ligaya, lain makiabel ang tuknang babya kapuri ang keka, at ngaming kakanta, ikpa at ikayong panibataning sablang kabanalan, kulinita pagparalampumi. Pamanalan mo sana dating ayin king upayan ng Espiritu mo ban para kay kami, malalang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bahay mi daw ko sa loob king pamilas at kamatayan king waning tinape, papasalamat siya keka, piraso na, binyane kareng kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kay nga na at kananye, iting ka na akong katawan, mamidaon para kay kayo. Makaya mo naman kay Bading Apunan, king waning kalis, pasibahin papasalamat keka at binyaning kalis kareng kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kay nga minam ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang hanggang tipan, amibubu para kekayit para karing sablantao, bangketa, ipatawaran la ring kasalanan, taptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyak tayo, Mr. Aning Kasalpantayanan. Amen.
paing kamatayan at pangasubli ng mibye ning anak mo darang miya keka, ting tinapi na ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Lain min pasalamatan keka yung pepalarian mo kaming matampang, talakadarapan mo, ban sumuyo, keka. Mapakbabaming paggamuha mo, kaming asanang misulusulo, king kataon at daing Kristo. Punana kaming ating metong ng Espiritu Santo. Kanakan meo ikpa, sa ating iglesia mo makalaganap king metong ayato, mamiganap yung kinlugod, kami kaya kaming Papa Francisco, kaya kaming Arsabispo Florentino, ading sablang pari. Kanakan mula naman, ding kapatad mi pepaynawan at mananayin sabling miye, ay sablang mayaw na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong ngarapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo king karapat dapat ing magkamit king biye alang angga, makayabe ninwa na Virgen Maria ay dunin Diyos. San Jose ding Apostol, ading sablamong santo at tinupad, king umalmong kaburian, kaya kabaning panahon, ing puriyan nakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami na at kaik pang may payan tutu kagunin para la Espiritu, pupurihan na kat parangalan, ing manggaman king alanganga. Tangan ng King Diyos ay patamo ka rin amanong tiro na ning Ginoo. Sablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, king kasopan, ing kekang pakalulo, parati kang migabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, habang mananaya kami ring maligayang kapanaligan, king panyatan na Yesu Kristo, kaya kami talabang abos. Sinabi ka rin kaya apostol, ang kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ang kapayapan ko biya ko kaya kayo, masaba baligdan, ning kaya kaming kasalanan, nunalawen mo yung kasalapantayan, ning kaya kayong iglesia, pamayapan may ang buong bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari,
manggaman, king alang angga, Amen. king kapayapaan, ing ginamanatili sa kapilanman, kaya kayo. At keka antimorin. Pakita, ngayon imikakanametong tam, king kapayapan. Kapayapan, kaya kongan. Diyos, simila ko king kasalanan, yato mapaladaring mayaus, king apuna naning kordero, Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat ikas miyang amano mo, kumayap na ako. katawan ng Kristo. Amen.
Kapabalwan po. Diaconal Ordination Bands. King daratang nga December 12, 2024, Webes, alas 9 ning abak. May ordinan lang diakono dina Sam Kenneth de Leon Basilio, ibat King Christ Prince of Peace Parish, Mawake Resettlement Center, Mabalacat City. Sam Harold Guevara Garcia, ibat King Senyor Salvador Parish, sa Lapungan, Candaba. Sam John Lou Alan Nocum, ibat King Santa Rosario Parish, Pao, Santo Tomas. Sam Clark Lois Garcia Quiboloy, ibat King San Agustin Parish, Lubao. Sam Christian Kier Gaza Taliorin, ibat King St. Joseph the Worker Parish, Florida Blanca. And Sam John Henry Sarmiento Yutuk, ibat King San Agustin Parish, Lubao. Maganap ang ordinasyon King Mother of Good Counsel Seminary, Unisite Subdivision del Pilar, City of San Fernando. Nung sakali pong atin kayong balong maging sumbagal, King mesabing ordinasyon din kay katamong kapatad, adwan mi po kay kayong ipayabot yung agad King kay katamong Shrine Administrator, Father Noli Fernandez, o King numero ning Arsobispo, 045-435-39. Panalangin para kareng mayangubi. Ing bulan ning Nobyembre, metong yung pamikatagon bangga na kantala rin kapatad tamong minuna na kaya katamo. Kareng pong bisang midawon panalangin, malyari yula pong isulat kareng envelope, ring karelang lagyu at ibaldog king kaya katamong tumba. Malyari kayo pong kumang envelope, kareng kaya katamong church greeters and collectors, o kaya naman king kaya katamong tumba o ayatsu king arap ning altar. Dakal pong salamat. Ito po rin maordin tamong deacon na kapilan? December 12. Pilan lareta? 6. Nung ating kumbalong sumbagal. Ako ating kumbalo eh. Datang aliwa, sobra alas anting lalaki. Guwapo lang kawangis ko. Eh, sumbagal ita. Bota magmisa la, dari ang babaya. O yan, i-report yun na yung sumbagal na. Kayong pang aluwayang pari yan na. O yan ha. O talakad na kayo. Manalangin tam. Ginoo, paguluban mo kayong bayong kapanayan kaniting yung Kristiya, manatili sana ing magligtas mong obra, busalmi, kapamilatan ing upayan ing kakang lugod, at yatad na kaya kami, ing tulang pengako mo, tiadon mi, king lagyunan ing Ginong Jesus. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimo rin. Mensanala ka rin Diyos sa may pahin tutu, ing igpa, anak, ating banal na Espiritu, Amen. ing misa mi daw na mataking kapayapan at kinlugod na ning ginutang Yesu Kristo. Salamat, King Diyos. May payapak po kayo. Good morning po, Am.